mhlanje Ushokele konakele ubingelela uThobani umfowami memoda waphansi entumbane endaweni yaseKotneke Mr Chief enabele bathi icaphe sambe bhataze umfana wezinto mithi shamadoda ethu umphakelo wezinja maqede simkhonkodo umphakelo wesimama maqede siphuma yena isandla somlingo bathi siyathinta siyabusisa konakele mfowethu ngiseledweni khama phansi uphongolo endawo sentumbane konakele yakhulumile ndoda phakathi suka alright nga ukhona ke futhi lapha ke umusa kaMandlovu Duma Musa mfowethu uMacingwane uyaphila kodwa ngikhona mfowethu singezwa kuwena nawe ungayithula ngane kwethu hayi mfowethu ukhuluma noDuma la umusa umntaka kaMandlovu odabuka khona le eMaritzburg thina ke sona le insizwa lezi ezigcibuza kakhulu njengoba zakwethu kale thina kucikoza imisebenzi yethu ngoba ngiyeza ukuthi uyigaga emlomeni shuthi ke phela ukuhlela kwesoka kuyehlukahlukana kuswakala madoda mhlawumbe sibuye sibhekela lokhuzana Thobani ukuthi uyi-director eKMH Chartered Accountant. Yebo mfowethu uThobani director eKMH Chartered Accountant ephinde be-director company kuthiwa ihleli Mmema Holdings. Sibuyahlela imicimbi nathi lapha ngithi uphongolo bali Shodoza Maskandi Festival. Ubuye phathe nabaculi bamaskandi namabhola ikakhulu gatsheni ngaphansi kwawo le company kuhleliwe. Alright. Ngapha nakhona umsunguli lapha empeleni umsunguli lapha ke bo nomkhosi ingoma festival. Macingwane uDuma umsunguli wengoma enkulu ebizwa ngokuthiwa umkhosi ingoma festival aphinde abe ngumphathi nomsunguli wegroup enkulu ekhona la ngaphandle yezingane zengoma ebizwa ngokuthiwa uSiko Entertainment alifaka induku nomuntu phansi amagaga impela alright sikhuluma ngobugagu wasiqale ngayo mfethu siza ukuthi uhlele kanjani masikhuluma ngengoma ke ezu5 oyikhethile.